sari kaham kabama sal romai ang kaisa mani no ti share khaina ni wan sumani badan jora maya angke abo actually ang generally bo mani no ang hamjai gya je behavior human behavior nang hamjai kaisa human behavior tabung ni hai jo especially kali jug no hanja bolna o kali jugo bunut chuba mani kaisa amo bo kaisa tam hai ni thangata because kabung borok no tabugo chuba mung o mani no fashion eba kuma social media o attention grab khaina ne bagam te ek like ka amone normal borok fan ordinary borok fan angdi heda influencer borok fan angdi or nini political leader fan angdi o mani no tamna amte hake bo khaika misuse khaile ka nini help khaimani mani no even ang tabo help khaina thambo na bunebes kam ka I feel embarrassed amte type haika amte go create khai ka environment amte hai thanga just one borok than chuba layo but a chuba mani no chung chuba o ne bufur nai jefura chuba jangnai borok no humiliate khaya nung chubai tongo pia jere ya chagai tongnai borok nung bono ya thari tongo ya chagai tongnai borok babno ya chagai bola chi mani feeling ya then you will say that you have actually helped that person आजकल ता मोंग चम चुबाओ ने चम फुनुगो खक्सांगै बा चम फुनुगो खक नायंगै बा फुनुगो सोशल मीडिया फाइस हावो आं आनि ग्रेटनेस न फुनुग थनिवो आते खरसा बरन चिकन खलाय खिखलाय फुनुगै रव आं तो माया गना हने प्रूवुङै थानाय फिया आ बरक जे बरन आं चुबा खा जे बरक सोशल मीडिया वा एक्सपोजिंग खा बिनि फेस रो बबस कांगो थांगै सोसाइटी ओ थांगै नों जेसेबां सादे बरक बन खाय तो बाट बरक बन चिकन मकल बाय नासिनाय बरक बन अंडर एस्टिमेट खायनाय नों खरसा चरायना फन चुबा खा ब स्कुल थांनाय स्कुल नि चराय रबो तो बन नुखना बिना बन अंडर एस्टिमेट खायनाय अन नोंगार कंट्रोल खायमिया अब खायो नों बरक न कंट्रोल खायमिया इवेंचुअली आपते हाय निनि माइंडसेट तरगै थानाय आलका nini borong bising awan bagan chini society wo basically chini India wo chingtangai o title rong na abolish khaire ba agi je thakur maharaja amte kabama title heda pradhan mane kabama koto title ro je mani even nini inkoro British ro kabama title ra so amte title rong na tangai abolish khaire ja chini constitution no tam nei khabo eventually abo society wo kaisa nini inequality no set khairu bujikha angkin kisisa mana obo sakan ka joli uthang borong no nature no be tumung ang religion ni context ti o kong sakan ke bible thangdi same kok saw nung jefru yak bai chuba o ke bono debra yak no saiman de hindu ni gita o thangdi same Sri Krishna tamsa bosawo chung je samung kaham khaimani abo chung khaya abo chini fola khayo fola means parmatma ni part ganang tangi proud feeling ani ni yakte ka samung kaham ngi ba one should be ni responsibility ni je responsibility no tuwei tuyei no sungsar phaimani abo no fulfill khaiga gatam ni bagai amon bagai no proud feel khaina tam ni bagai abro tin show off khaina ni heda amte hai mani rong social media uturi je jago no borong ni man thaino rekha nung kono government na question khaija te borong ni right no nung access khaija ne borong chuba bono help khai rekha abo ani mote ta se inspiring gan omoya jenini nung kri phunung nai khoroksa no just to prove yourself that you are a great and kind person ango mani no belen nashlo tong se kain thengke tamni gorib tong khoba tabu ba because chinya salja salnei kisisa phunu social media khainan bagai just nang khata chung ri rimam bai ang tanga kong na saka chuba mani chawo chuba thai phia jenini intention chuba mani kulugo ab malicious nga tanga ab chawo ni ingla just na social media viewers manani just na political gain ni bagai chuba kha kabro to no abo tam thasina bo abo to bono hisab khane je saka bo to nai
abo so abte he mani ta kabte jeng muthak thai tai I takasa mane jeng am thai ke jepor phono akarida jeng chini bor jeng sagno no lachi mani ru chini bor rong no chini jeng am thai phono ko tole jeng society wa ekdom am thai type ni bor ro tongo tongo ma cha ya man nangya jeng bor rong no lachi ma singsa ke phono mani logi wo jeng chini do phana bo to lachi ma singsa phono ko tong jeng am thai phono ko tong jeng uncivilized Pia oponi jago nang tumung am tike phonu kang ke chini bor rong ni man thai bor no basic rights re jaiga education rights re jaiga nini healthy environment kri bor dong na nini pure water kri bor like pure drinking water bor re jaiga om te he mani no tumung chung point out khai sa ke apo taisa na ko mani khamu so amani no chung sa te chinti pressure kri diba Cinti pressure gori biya bile even in India how sanatha ka ke si jeng jodong sama China nai di Japan nai di jabra jeng independence man kha even during 1950s borong aro dispute choli tong heda even in Japan China bor busuk sana problems ni hoite ongkhori phaka tabona je bor developed country Chung tumo kaba reality shows wrong no follow khajan kain in western countries wrong ni there is like Americans got talent ni rotong Britain's got talent ni rotong aro jebo kaba contestant of hayo aro je judges the contestant same level ni haken mato there is no social disparity between the judge and the audience the same thing should be followed in India also especially in Tripura. Jinke he normal moro bachang mane middle class borokhan system society or disparity mane ke inequality no chang boron mindset chang thapanan try kala ang great ang mahan ang gana bogrei bogori bonang chubaka this is pathetic obo beba ko side to nai just kaisa mane no chapsan ba imagine khaina yana Jeng sakno a borong ni jago toni na yana je borong na jeng chubao heda mana chuba jang na borong ni jago jeng sakno toni na yana by feeling no jeng je furu jeng no social media ni bagai ke record khai tongo chuba mani logi yo bote he feeling no kisa wan chu nai di rom sri chini chumjana di kring tongkha ke me thani o jeng ri rom sri jeng kon gai function attend khaina na phanangkha Okay, a function ni bagi chunkai chini kuno recurring tongka. Ge chungno khorsa berai chini kuno friend ba kuno chala no ka chala. Chungno a bini kecambri no chungno rekha. A remani no borom si de social media was hawi dekha. Status kuno bo upload khai sai dekha. Chung bai feeling ma bo. Same feel boro bong na bile na. Buni big rano tang ni bola ne bana. Just to gain some fame. Heda and take as an example rom sidi ke bunin nu khungo tamo kare babusu zorate kare busu zorate gana ani nu khungo phano ang busu zorate kare ani or busu zorate tong abo anu kare te kubuni borok sakake ang bote feeling no nang bomte feeling no nin assets ni kong no public ko open ni saja kanke nang busu salary man heda Nini no kung basta expenses basta crisis ng bomti crisis ng face makai just zora to nang ni jis hayata am so zora na alka borok third person abno to sai tong ka nang permission dia kan ni personal life o nang basta crisis face kai tam khai abo nin permission chara bui sakanga how you will feel I'm feeling na bilena lachi na bilena nin lachi mani bai utai khorsa borok je ta kisi sa ni humble family no hote phayo Pini lachi mani boto same no nai bele heda bobo lachi nai tabu lachi aba buji angai future bo lachi bon but sometime lachi phano sarai gya heda namai tongman bagai that hai phano to bobo to muni shobele na bo sarai gya phano Nke bini je lachi mani rong bin borom rong no chung chuba mani logi boni borom no bo chung narak nani daitto kising thani ada
a responsibility chin thani phaya da wan su janai ko he da an opinion ang sai da ka jita morally correct ni wan su go